intambara amayeri ya gisirikare ndetse n'ihinduka ry'ibihe mu mutekano w'akarere k'ibiyaga bigari. Umubano w'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ugeze ku rundi rwego rutigeze rubaho mu gihe Rwanda ikomeje guca ibintu mu burasirazuba bwa Kongo. Ibihugu byombi byafashe umwanzuro ukomeye uzahindura isura y'urugamba. Gukaza ubufatanye bwa gisirikare byatunguye benshi, haba ari ku mupaka, haba ari mu mashyamba ya Kivu. Ingabo z'u Burundi n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RDC zafashe umwanzuro wo guhuriza hamwe imbaraga zazo zose. None se niba wibaza uti ese ubufatanye buhatse iki, n'igihe migambi ihishe nyuma y'uruzinduko rw'Ibujumbura? Komeza ubane natwe kuva ku munota wa mbere kugeza ku wa nyuma, kuko tugiye gusesengura buri ngingo mu buryo busesenguye neza. Hari kwa kabiri w'icyumweru dusoza iby'Ubujumbura. Ibujumbura nako mu murwa mukuru w'ubukungu w'u Burundi hakurwa uruzinduko rukomeye cyane rwatunguye abasesenguzi benshi b'ibya politiki n'umutekano. Minisitiri w'ingabo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Bwana Kabombo Mwanvita yageze Ibujumbura i Burundi. Uruzinduko rw'akazi rwari rwayobowe n'ingingo imwe rukumbi: umutekano n'ubufatanye mu gisirikare. Uruzinduko ntabwo rwari urw'imyidagaduro cyangwa uruzinduko rusanzwe rwa kidiplomasi, rwa ruzinduko rugaragaza ko amazi yamaze kurenga inkombe mu burasirazuba bwa Kongo. Minisitiri Kabombo Mwanvita yabisomye neza, yakiriwe n'icyubahiro cyinshi cyane, aho yahise agirana ibiganiro byihariye kandi bikomeye cyane na mugenzi we w'u Burundi, Minisitiri w'ingabo Marie Chantal Nijimbere. Ikitonderwa: ibiganiro byabereye mu muhezo, bivuze ko nta banyamakuru bari banyanyagiyemo imbere, kandi nta makuru menshi yigeze asohoka hanze mu buryo bwa hato na hato. Ibigaragaza uburemere n'ibanga rikomeye riri inyuma y'iyi migambi mishya ya gisirikare ibihugu byombi bishyize imbere. Mu by'ukuri impande zombi zicaye hamwe zireba mu maso, zishaka igisubizo kirambye. Intandaro y'ibiganiro ni ubufatanye bwiyongereye n'imirwano ikomeje guca ibintu mu burasirazuba bwa Kongo, aho ingabo za leta ya Kongo RDC zifatanyije n'ingabo z'u Burundi FDNB zihanganye bikomeye n'ihuriro ry'inyeshyamba AFC M23. Umutwe ukomeje kuyogoza uduce twinshi twa Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, kandi ukaba urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa buyobowe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo Fashibetu. Muri ubu bucuruzi bw'amasasu n'amayeri ya gisirikare, u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bihuriye ku bintu byinshi. Muri ibyo biganiro by'Ubujumbura hari ingingo enye z'imvaho zagarutsweho kandi zafatiwe imyanzuro ikomeye. Hari ukurushaho kurinda imipaka zisangiye, ndavuga ibyo bihugu kurinda imipaka bisangiye. Ibihugu byombi bisangiye umupaka muremure cyane unyura ku ruzi rwa Ruzizi ndetse n'ikiyaga cya Tanganyika. Uyu mupaka ukunze gukoreshwa n'imitwe yitwaje intwaro mu kwambuka bava mu gihugu kimwe bajya mu kindi. Bityo rero hafashwe umwanzuro wo gukaza uburinzi uburenze ubwari buhari. Icya kabiri ni ugushimangira ubufatanye mu bya gisirikare. Bivuze guhanahana amakuru y'ubutasi, gukora ibitero bihuriweho ndetse no gufashanya mu bijyanye n'ibikoresho bya gisirikare. Hari ikindi cyitwa gushakira ibisubizo by'igihe kirekire ibibazo by'umutekano. Ibihugu byombi byiyemeje ko bitagifata ibibazo by'umutekano muke nk'ibintu by'igihe gito, ahubwo ko bigomba gushaka umuzi w'ibibazo kugira ngo akarere k'ibiyaga bigari kabone amahoro arambye. Icya kane ari nacyo cya nyuma cyari ku murongo w'ibyigwa ni ukuvugurura no gushyira mu bikorwa amasezerano ashaje. Hari amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare yari yarashyizweho umukono ku wa 6 Werurwe 2026. Muri uyu mubonano abatekinisiye n'abajenerali b'impande zombi bicaye hasi barayasuzuma, bareba aho ahageze ashyirwa mu bikorwa, ndetse banzura ko agomba kwihutishwa mu maguru mashya. Mureke twibuke twinjira mu mateka n'isura y'ukuri y'iyi ntambara kugira ngo mutahure impamvu u Burundi na Kongo byafashe uyu mwanzuro. Kuva mu myaka 2 ishize, u Burundi bwabaye umwe mu bafatanyabikorwa b'imena b'i Kinshasa
mu gihe andi mahanga yafataga imyanzuro itanyura mu bikorwa. Uburundi bwo bwohereje abasirikari babwo mu burasirazuba bwa Kongo, haba binyuze mu ngabo z'umuryango w'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba East African Regional Force ndetse no mu masezerano y'ibihugu byombi. Ingabo z'u Burundi zaje gusanga urugamba rwo mu burasirazuba bwa Kongo rutoroshye na gato. Umutwe wa M23 ubu wamaze kwaguka mu buryo bukomeye cyane. Mbere batangiye M23 gusa, ariko nyuma biza kuba AFC M23, ubwo ndavuga Alliance Fleuve Congo yinjiyemo iyobowe na Colonel Nanga. Uyu mutwe rero ukaba warazamuye umurego w'imirwano. Uyu mutwe ntabwo uhanganye na RDC gusa, ahubwo uhanganye n'ingabo zose ziri ku butaka bw'imirwano ziyikiwe na leta ya Kinshasa, harimo n'iz'u Burundi, Wazalendo, abacancuro baturuka imihanda yose, by'umwihariko abaturuka muri Amerika Latine baturutse mu bice bitandukanye, ariko hakaba harimo benshi barwanaga mu ntambara yo muri Ukraine. Kinshasa rero babona Burundi nk'inshuti yakadasohoka. Nanone kandi ku ruhande rw'u Burundi babona ko niba umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo n'u Burundi butazigera butekana. Minisitiri Marie Chantal Nijimbere u Burundi yarabyitangarije neza, avuga ko amagambo yati gukomeza ubufatanye bwa gisirikare na Kongo ntabwo ari amahitamo gusa, ahubwo ni inshingano ikomeye cyane mu kurwanya ibibazo by'umutekano muke bigira ingaruka ziziguye ku bihugu byombi. Ibi bishatse kuvuga ko inyeshyamba zishinze ibirindiro mu misozi ya Minembwe, Uvira cyangwa Masisi bari ikibazo ku mutekano w'u Burundi, kuko imipaka yabo ishobora kuvogerwa igihe cyose. Kugira ngo ibiganiro bive mu magambo bijye mu bikorwa, muri uyu mubonano w'Ibujumbura hashyizweho itsinda ry'abatekinisiye b'impande zombi. Abatekinisiye barimo abajenerali, abashinzwe iperereza rya gisirikare ndetse n'inzobere mu bikoresho by'intambara. Inshingano z'abatekinisiye ni izi ngizi zikurikira: hari ugusuzuma amakosa yakozwe mu bihe bishize. Harimo kureba impamvu ingabo z'ibihugu byombi rimwe na rimwe zihura n'imbogamizi ku rubuga rw'imirwano, ndetse no gushaka uko amakuru yatangwa mu buryo bwiza kandi bwihuse. Inshingano ya kabiri y'abatekinisiye ni ukwihutisha gahunda z'umutekano. Hari gahunda z'umutekano zari zaradindijwe n'ibibazo bya mikoro cyangwa itegurwa rya gisirikare. Abatekinisiye rero bahawe umukoro wo gukuraho izo nkomyi zose, bityo ingabo zikajya ku rugamba nta gukererwa. Iyi ni inshingano ya gatatu y'aba batekinisiye, ni ugushyiraho ingamba nshya z'ubwirinzi bw'imipaka. Harimo hano rero gukoresha ikoranabuhanga rigezweho nka drones n'ibindi bikoresho bibona mu mwijima, kugira ngo imipaka y'ibihugu byombi ishyirweho ubwirinzi cyangwa ishyirweho uburinzi bukomeye butatuma inyeshyamba cyangwa abanzi babona aho bamenera. Ibihugu byombi byemeza bidasubirwaho ko imikoranire ya gisirikare ariyo nkingi ya mwamba mu guhangana n'imitwe yitwaje intwaro. Leta ya Kinshasa binyuze kuri Minisitiri Kabombo Muwandiyamvita yashimangiye ko badashobora kurebera mu gihe ubusugire bw'ibihugu byabo buhungabanywa, kandi ko ubufatanye n'u Burundi ari iturufu ikomeye cyane bafite muri iyi ntambara. Mu gusoza rero, inshuti bakunzi ba Pilot News TV, nk'uko twabibonye, ubu bufatanye bwa gisirikare hagati y'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buje mu gihe gikomeye cyane cy'amateka y'akarere k'ibiyaga bigari. Amasezerano yo kuwa gatandatu Werurwe 2023 ntabwo akiri ku mpapuro gusa, ahubwo ari gushyirwa mu bikorwa mu buryo bugaragara kandi bwa gisirikare. Umutwe wa AFC M23 nawo ntabwo uri kuryama, urakaza imigambi, ariko ubufatanye bushya bushobora kuba igisubizo gikomeye cyane cyangwa impinduka nshya ku kibuga cy'imirwano. Ese wowe urabona ubufatanye bwa gisirikare hagati y'u Burundi na Kongo buzahagarika burundu intambara ya M23 nabo, cyangwa hakenewe ibindi biganiro bya diplomasi nka gahunda ya Rwanda na Nairobi? Siga igitekerezo cyawe hasi muri comment section down below, utubwire icyo utekereza. Ntibagire gukora subscribe, like ndetse no gusangiza iyi nkuru
abavandimwe inshuti n'abavandimwe kugira ngo bakomeze kumenya ukuri kubitunguranye mu mutekano w'akarere. Naho utaha mu yandi makuru n'isesengura rikomeye. Bye bye.